Okay, saya nak share lagi tentang career planning kan. Okay, saya nak share tentang comfort zone. Okay, comfort zone. Biasanya selepas kita bekerja beberapa lama dah, beberapa certain years kan, certain period, kita akan rasa selesa lah. Atau tambah kalau tempat kita kerja tu tempat company yang besar, benefit pun banyak kan. Gaji pun agak okay, in the market pun consider tak rendah pun mungkin okay, tinggi and all that lah. Okay, itu kita akan buat rasa selesa lah. Okay, tapi macam kalau company besar ni, dia biasanya kita mungkin ada pilihan lah, mungkin kita boleh explore lah. Okay, banyak department, okay, mungkin dia, kalau ada banyak branches boleh pergi branches and all that. Okay, peluang-peluang tu lah. Okay, tapi peluang-peluang tu okay, tak semua je akan disediakan kepada kita. Sebab tu bagi saya lah, okay, saya pun sedar di saya ni, saya tak suka selesa. Okay, saya tak suka selesa. So, bagi saya kalau kita dah rasa selesa ni, sometimes dia akan somehow menghentikan kita punya progress ataupun pembangunan diri kita sendirilah. Okay, dah selesa, comfort zone kan. Okay, kita pun selesa dan kita pun tak nak keluar. Okay, kita pun rasa dah cukup lah, kemana lagi nak pergi and all that. Itu tak ada masalahnya, tapi dari segi career progression kan, career punya progress, keselesaan mungkin akan menghadkan kita punya pembangunan. Sebab tu dalam kerjaya ni, okay, saya rasa kita kena berani ambil risiko ataupun calculated risk, risiko yang kita sudah fikirkan. Okay, video pertama saya kata tambah value kan, tambah value dengan get our skill and competency tu validated by third party. Okay, kemudian kita make it known to everyone. Okay, what we are good at. Okay, online dan sebagainya. Yang ketiganya, okay, untuk kita terus progress ataupun kita terus bergerak ke hadapan ataupun membangun, kita kena berani ambil some risiko. Okay, some risiko untuk kita bergerak ke depan. Okay, kalau kita tak berani ambil risiko, kita akan jadi selesa. Kalau kita selesa tak jadi damaging, tak apa. Okay, tapi kita selesa sampai satu tahap mungkin kita rasa bila orang naik pangkat, kita rasa marah, tak puas hati. Bila orang dapat macam ni, kita tak apa. Tapi kita tak do something lah. Kita tak berani ambil risiko tu. Okay, some people kan berhenti kerja kan, pergi explore tempat lain, and then nampak more successful. Ataupun some people more, okay, dia akan do more to improve themselves, lepas tu dapat promotion. Kita tak puas hati. Aku lagi lama kerja, tapi aku tak dapat pun. Aku lagi banyak buat kerja. Okay, tapi kita tak tahu apa risiko yang dia ambil. Okay, somehow. Sebab tu saya sedar di saya ni, saya tak suka sampai tahap saya rasa selesa. Sebab tu saya keep hopping job. Okay, sampai saya tahap saya rasa macam dah rutin, saya akan mulalah, orang kata itchy to find other opportunities. Okay, bila kita ambil risiko, kita akan push ourselves to our maximum limit. Okay, sebab tu ambil risiko ni kita kena push ourselves. Kita akan rasa some discomfort. Kita akan kena hadapi some uncertainties, ketidaktentuan. Okay, tapi kebanyakannya, alhamdulillah, okay, ataupun selalunya, risiko tu berbala untuk diambil. Okay, apa pun kejayaan, akan ada cerita-cerita sedih. Okay, setiap kejayaan akan ada cerita-cerita. Setiap yang lebih berjaya akan ada cerita-cerita kegagalan, kesilapan, rejection, penolakan. Okay, even demotion sometimes. Okay, setiap kejayaan ataupun lebih kejayaan akan ada cerita-cerita tu di sebaliknya. Itu hakikat. Okay, tak ada kejayaan yang hanya smooth path. Okay, senang je, just slide through je, tak ada. Okay, sebab itulah kita kena ambil risiko, tukar. Okay, and normally when we take more risk, okay, we get more rewards. Itu biasa. Okay, lebih banyak risiko, lebih banyak ganjaran, lebih besar ganjaran. Okay,
Cuma, okay, adakah kita berani hadapi kegagalan? Bila kita ambil risiko ni, akan ada chances untuk gagal tu pastilah. Okay, akan ada berjaya gagal. Ataupun in between jarang, tak ada. Okay, bila kita ambil risiko ni, berjaya atau gagal. Okay, tapi adakah kita gagal and terus terduduk? Okay, damage us ataupun gagal, kita bounce back and make us better. Itu risiko. Okay, saya personally, saya gone through semualah. Okay, daripada kerja company kecil, selesa lah. Okay, kemudian saya rasa tak boleh ni sebab saya tak boleh peluang banyak technical experience. So, saya left the company. Okay, masuk kerja company yang besar sikit. Okay, totally new field, facility management. Daripada energy audit, energy efficiency, facility management untuk saya dapat hands-on experience. First time saya involved dengan kilang yang under construction sampai siap. Saya belajar pasal project management and all that lah. Kemudian, okay, saya dah dapat saya nak, okay, I return. More rewarding. I work dengan UK-based company. Okay, tapi ada office kat KL lah. Better pay. Okay. Even though sebelum my first job, my boss dah selesa dah. Okay, nice boss and all that. Masuk balik consultancy. Kemudian, dah private ni. Alah, nak cuba government lah pula. Masuk government. Okay, tinggalkan, ambil some pay cut lah. Okay, masuk government ni gaji rendah sikit. Tapi I get what I wanted lah. The experience working in the government, which exposed me to many new things. Okay, that what built me today lah. Okay, I make my big career decision masa I was working in the government. I decided to specialize masa I work in the government. Where I was exposed to banyak tempat, banyak perspektif yang baru. Di luar negara, dalam negara dan sebagainya. Sektor kerajaan dan sebagainya. Ambil risiko. And then masuk kerja government. Okay, and then dah selesa lagi 6 tahun. Okay, nak berhenti. Offered masuk dekat kementerian pula. Seconded masuk kementerian. Tak tahu apa-apa. Masuk kementerian. First time I kerja dengan fully government. Sebelum tu Badan Berkanun. Suruhanjaya Tenaga. Masuk government. Masuk kementerian pula. Dekat setahun. Okay. Work in the policy making. Okay. And then masuk SEDA Malaysia. Agensi baru pula. Okay. Kemudian terduduk sekejap. Okay. And then I left government at 37 years old. Kerja yang dah secured. I was Director of Energy Efficiency dekat SEDA. Okay, dah selesa dah. Pengarah. At 37. Tak boleh. Kenapa saya keluar? Sebab saya tak boleh nak apply knowledge saya yang saya belajar banyak-banyak kat dalam government tu. Okay. And then I left. Masuk balik private sector. Region private sector. Okay. Entrusted to run a company pula. Bukan just a normal employee. I was entrusted to start a company and run a company. Okay. I learn about business. I learn how to build business. Alhamdulillah, I took the risk sama. Daripada kita selesa government, masuk private. Okay, lepas tu, okay. Lepas tu pula, okay, dah kerja 7 tahun, dah selesa dah. Director for Operation. Bonus bulan, setahun bulan dapat 20-30 ribu bonus setahun. Okay, and all that, okay. So, all financially rewarding, ada company car and so on. Okay, tak boleh juga. Saya rasa, okay, dah sudah. I thought I would end there lah. Tapi tak boleh sebab saya rasa, ada satu benda saya tak cuba lagi. Okay, saya tak pergi. Kalau saya kerja dengan company, how would I be accepted in the market if I kerja on my own as a freelance? Left everything, buat freelance, working from home. Okay, Alhamdulillah. Okay, masuk freelance, COVID-19 datang, pandemik datang. Okay, and then dah selesa jugalah, Alhamdulillah. Okay, banyaklah dah cabaran-cabaran dalam masa tu. Tapi okey lah. Okay, Alhamdulillah, I survive. My family doing well. I earn enough, more than enough for my family and all that. Okay, suddenly, tak boleh ni. My friend encourage pula, expand the company, get staff, expand the business. Ambil, daripada saya dah malas nak fikir gaji staff, paksa balik fikir semula. Okay, tak apa, ambil. Okay, I fikir I boleh transfer my knowledge. I can do good things. I can share asbab rezeki, create jobs and all that. Alhamdulillah. Okay, so all that for me, all based on alhamdulillah asbab je, okay. Of course semua dengan izin Allah, tapi sebab saya decided untuk ambil risiko-risiko tu. Left my comfort zone, explore something new, which I never know I can do it. So that's why for me, in career, take some risk. Okay, if you aim for bigger dreams or bigger rewards, insyaAllah. Okay, dengan niat, kita bukan untuk niat tu kerana Allah lah, okay. Boleh buat baik, okay, lebih rezeki untuk family and all that. Okay, so in career, okay, take risk, okay. The bigger risk, okay, all you have, your competency, your expertise, take risk, okay. The bigger the risk, the bigger the rewards. Failure is a part of the
progress in successful journey insyaAllah.